Останете со нас и по рекламите, проследете крајот на нашето вечерашно досие на работна тема последните денови на Јосип Брз Тито. Какви човечки политички драми се случуваат тука веднаш позади нас во клиничкиот центар во Лјубљана во тие 4 месеци додека тука се лекуваше Јосип Брз Тито? Има една интересна приказна дека веднаш после ампутација на ногата, кога тој во свесна состојба, дури се сеќава на роденденот на неговиот најстар син Жарко и дека праќа да се купат поклони, како би можело да му се честита рогенден. Žarko se nije micao iz Ljubljane, odnosno Brda kod Kranja. Žarko je bio stalno prisutan. Mišo je radio u INI, pa je Mišo povremeno dolazio, povremeno odlazio, mlađi sin, a Žarko je bio tamo stalno prisutan. I jedno jutro, to je bilo jedini puta kad je Tito dozvolio, kad je pozvao admirala Kostića da uđe u njegovu sobu, bolesničku. Jedno jutro oko 6:30 drug predsjednik mene zove: doktore, provjerite molim vas kod admirala Kostića da li je danas rođendan od mog sina Žarka. I neka onda dođe admiral Kostić u sobu s vama. I ja sam to rekao admiralu, admiral veli: bogati, ne znam ja baš točno, pa su oni to išli provjeravati i stvarno je to bilo tako. To je već bilo nakon amputacije. Znači mozok mu raboti besprekorno. Veli, znate, moj sin nikad nije imao oba roditelja. I ja moram nešto da mu kupim, neki poklon za njegov rođendan. I admiralu je pred menom rekao da na Brdu kod Kranja, tamo je jedan hotel Garde, Pokare rezidencije, tamo je Žarko spavao. Kokra, hotel Kokra. Da. Kokra, tu je radio i njegov konobar. Joža Oseli. Joža Oseli, da. I da mu se priredi u holu jedan mali domjenak, onda se to nije zvalo domjenak, nego mali jedan koktel za njegove prijatelje i prijatelje koji gore komuniciraju i kontaktiraju sa hotelom. I kupite mu, veli, jedan aparat za brijanje, sa žiletom i onu pjenu za sapunanje i malo neko piće i malo keksa ovih. I to je bilo. I ja drugo jutro kažem, a mi smo koji smo jeli, svaki drugi dan su nas vozili u Ljubljanu, pa iz Ljubljane opet svaki drugi dan na Brdo, mi smo tu jeli. I onda smo naš sastav je Žarku tu večer priredio jednu tortu, su ispekli, onda smo mi njemu tu tortu uručili i bocu šampanjca i sad sam ja to drugi dan rekao drugu predsjedniku da je sve njegovo obavljeno, izvršeno, bilo mu je, on se rasplakao kao malo dijete. Od sreće. I rekao je, on ostao i bez oca i bez majke. Ja o njemu nisam mogao voditi brigu zbog svojih državničkih zadataka i funkcija. Ostao je u ratu u Rusiji bez ruke. On je imao težak život. Prošao je kroz masu problema. Pa mu je to jedino što mu ja mogu dati. Da li некој ги наследи тие лични работи, лични предмети на маршалот Тито? Или постојано се говореше дека тој со себе носи 2 торби, па дури и во Брдо кај Крајн ги донесе тие 2 торби и пиштол, мислам, производство на црвена застава од Крагуеваc? Porodici ništa nije ostalo, to je... Ni ličните работи? Ništa. Bila su 3 spiska koja su napravljena za Mišu, za Žarka i za Jovanku, gde su bile otprilike lične stvari. To su bili štofovi, neke majice, gaće, odela, jedan okrnjeni prsten, jedan fotoaparat, 2-3 lule, par upaljača i eto tako, znači ništa vredno. Вие не знаете што имало во тие 2 торби, веројатно? Ne. Кај што се неговите лични работи? Ne. To je sve mnogo šta je posle pokupljeno i nestalo, da ne pričam kad sam ja kupovao od ljudi u gradu servis, na primjer, od najbolje kobalta sa njegovim likom, koji znam da je bio u kući, ja ga kupovao pre 10 godina. I mnogo tih stvari je pokupljeno, mislim, nestalo odande i posle, kad je muzej i dan danas sve više i više fali. Evo sad 2 pištolja ukradena na izložbi muzeja, znači izložba satova, pokradeni svi satovi. Sad još ne znam s ove izložbe što je... On vela do kraјот на животот го носел оној сат кој му го дава Мао Цетунг, кој му го поклонува. Da, pa samo su Jovanka, Mišo i Žarko dobili po nekih 3-4 hiljade maraka svaki
Znači, bilo je neki 12.000 maraka na knjižici od autorskih honorara. To je sve što je porodica dobila. Јас сум Васко Ефтов, ова беше емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вечерва, почитувани гледачи, го проследите првото продолжување на нашето телевизиско досие, последните денови на Јосип Брз Тито. Ние се гледаме идниот петок во истото време со нови ексклузивни сведоштва за тој еден период помеѓу јануари 1980 и мај 1980 година, проследени околу смртта на маршалот Јосип Брз Тито и неговиот закоп. Се гледаме идниот петок во истото време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.